Aikari a matura maria mahakainie kaunti ya Tharaka Nithi na Meru maraire na wagagu thutha wa ngucanio ya kimihaka kwiyumiria gatagati ga atongoria kaunti ici cieri makigucaniria itura ria Kwa Ng'ombe. Utuku wa gukia umuthi aikari a Tharaka Nithi ni mamomorire duka ya Mumiru umwe makiuga itura riu ritire tauni-ini ya Meru. Giko giki ni kirakariria aikari a Meru aria marokire na mathigi frofraini makimenereria ndũgamano iyo no avitha avrithi makorwo makimaharagania. Tukielezewa tusikie ni mazuri kwetu ni sawa, tutakaa kimya. Alafu tukielezewa maneno ya kesho kutwa mtodogo hatutakubali, hata sisi wasa serikali itakuja kuchukua vishwa yetu. Aikari a Meru marenda rivoti iria yakorirwe ikirekererio ni kamiti ya Ogongo ikorwo ikirutithio wira kuria mehitite wona mucemanio wa kwiga thayo uria uraririirio Jumaine kiumia turorete waga umithio ni magakorwo makihuranira mihaka yao. Tunajua maneno ya mishare, tunajua maneno ya panga. Sasa kama serikali haingii, Jumaine tunasema hii shuru kama itaisha tutakuwa kwa kishaka na mishare. Ngucanio ino iraumirire thutha wa mubunge wa Tigani ya irathiro kunyitanira na aikari itura ria Kavoto gucanga mbeca cia gwakira cifu undu uria urarakariria atongoria Tharaka Nithi na guthagania mucemanio makiuga gicigo kiu gitire kaunti-ini ya Meru. Thirikari ni uritio riu ikorwo ikiheana mwerekera wa uria ndũgamano iyo igukorwo igikinya muthia.